Illegal appointment aputhak pot moteron hempu ingti lapen KSA tum kache songpon aputhak CM Dr. Tuliram Ronghang pen lamthe kache paklangpon. Dipukala Kendra long Lokacharli bom lapen medical along se kache lang bom atumapan CMRF scheme pen ake joy pen check keron poname kedeng pon. Ingdeng kep lapen ingdeng crazy karbia subject mate karbia lampen Lokacharli long jiapan pini pen Charlie aluthui mate textbook kangpupon. Kardom inglong kriya birta pen lili sami mirtina tiron pi non birta thi pi pen arju ponitha. Karbi Anglong Autonomous Council Council rong pi illegal appointment aworing anghoi pi pondet pusi pot moteron hempu ingti lapen KSA songatum Karbi Anglong Autonomous Council aget athengno along kache song pona puthak pini Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang lamthe kache paklangpon. Alang litum kache song pona puthak Karbi Anglong Autonomous Council apan complaint letter nang piasonte ilitum labang soworing anghoi illegal appointment aputhak ilitum Karbi Anglong Autonomous Council atum Independence Committee selamponsi inquiry paduponji pusi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang ahinpen pherangkya thengno along lamthe ningchi tekang Puluni pen aruninti kathar inglong kirya birta মই যেতিয়া ৰাজনৈতিক জীৱনৰ পিছত মই দায়িত্ব লৈছোঁ শিক্ষা বিভাগত কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ মই দায়িত্ব লৈছোঁ তেতিয়াৰ পৰা মই চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ যে আমাৰ নিজৰ মাতৃভাষা জীয়াই ৰখা স্বাৰ্থত অসম চৰকাৰৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি MOU স্বাক্ষৰ কৰা হৈছে বৰ্তমান অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰী আছে তেখেতৰ লগত আলোচনা কৰি যে MOU স্বাক্ষৰ কৰা হৈছে যে কাৰ্বি লেংগুৱেজ সেইটো MIL-টো আপ টু ক্লাছ 12 লৈকে আমাৰ সেৱা পৰা পাৰ্মিশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ দিয়া হৈছে সেইমতে আজি আজি ক্লাছ 10 আৰু ক্লাছ 11ৰ টেক্সট বুকটো আজি গ্ৰহণ কৰিব এইটো সেৱা পৰা ৰেকগনাইজ কৰা এই টেক্সট বুকটো আজি গ্ৰহণ কৰিব হৈছে মই ৰাজনৈতিক জীৱনত মই প্ৰথম চিন্তা কৰা নিজৰ মাতৃভাষাটো জীয়াই ৰখা চাবলৈ সফল হৈছে বুলি মই নিজকে নিজে পৰিচয় দিছোঁ Sir, non-headjong Karbi language teacher upon pinangan interview ko endo lasu appointment pipilang asmin ko so hormo tak latum interview ke hang do la interview hang pen latum yong si ala cap tang lo bulong te dilibhana put up la soteng pen girit li seteng pen appointment ma ki pi pen pini pen up ki pi phansi de tu langi komlo pen process pom Sir, regarding illegal appointment alam na sir, non isya activist at tumbang illegal appointment ko puthak panangan kasi songar ni non an 10-12 days bago la sito. Kasi song ke hala da geta long kasi song nam ke pene Samson Singh ki memorial park along konsila get long kasi song pen leki chunji geli authority do Karbi Anglong Autonomous Council authority do CM do hala tum phan written complaint nang pina written complaint nang PC ne tum inquiry committee bhai pola da illegal appointment kalima kalang non ke hoda get along dampo hoda ke ha dosini dakla alang tum dharna dopo ke kopidong alang tum kamat halo de illegal appointment kusala dak alang tum baga dharna che songlo sita ka inquiry committee ke council ben hukum to ima ide isi ni tum neutral independent committee into saying pen inquiry committee nitum boha nitum tiar pe sintum inquiry committee ko atum phana ko toipo la sohomu scanning kori tha kalangma kalima di aron re pen si appointment kipima appointment aron re pen pi Aruni Phaike Thom Arni Dipu Kala Kendra along check distribution ceremony under Chief Minister Relief Fund ahin pen aki hai MLE Bidasing Engleng Lokacharli au somar la pen keso kachelang atumapan check keron ponji aphan chisek ponlo labang some along kachetong dun alhi sarpo Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang MPI ki hai Horen Singh be DCEM MAC atum chetong dun
labang so check Luka Charlie lapen kiso kachelang bom atumapan panong si bang pharohini ra phokep atumapan inunut along sika suri pho lapen sika suri phokep an ron ponlo pinport hume bang pharohini ra engkora ser kep lo Charlie bom ari so jang lapen bang koraisi seka chelang bom abang phu phia phansi kerap kapajer pusi chinidun আৰ্থিক অভাৱ তেওঁলোকৰ কাৰণে চিফ মিনিষ্টাৰ ৰিলিফ ফাণ্ডৰ জৰিয়তে আমাৰ বিদাসিং লেং ডাঙৰীয়া ইয়াৰ স্থানীয় বিধায়ক তেখেতে একালীন সাহায্য আজি চেক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰা হৈছে আৰু ষ্টুডেণ্ট আৰু যিবিলাকৰ দুখীয়া বেমাৰী টকা পইচা অভাৱ তেখেতসকলৰ মেডিকেল এছিষ্টেণ্টৰ তেখেত আজি সহায় কৰা হৈছে চেক বিতৰণ কৰা হৈছে আনুষ্ঠানিকভাৱে চেক বিতৰণ কৰা হৈছে কিমান আছে টোটেল ইয়াত 250 টোটাল 250 ষ্টুডেণ্টছ আৰু medical treatment of family 250 sir wanang bank charlie to phansi ke pilo sir ladake mane bange doctor ki nundota hai mane ke engineering ki nundota hai mane bange university ki dundo hai to mansi pini pika paji kono tangka phai bange kon sir suri phopen chenglok suring koido suri thongkep do suri plikep do mane ke suri phokep do Allah ke charlie pen lo kacharli pen ala so langrai ha 5000 por arambho kore 15000 20000 30000 25000 50000 lage ekhate dia hoise Pini aruni phai ke thom arni dipulang pung habe town hall along ingdeng kep lapen ingdeng crazy Loka Charlie long jia phan lamet amon chen lapen lamet amanim pu karbi pen ke tok aloi thui mate textbook pini kang pu padopon labang so kang pu amai along aluhiatum lason si ningjelo emethang karbi alam pen ingdeng kep lapen ingdeng crazy pharman Loka Charlie long jilake mepik alam lo Ladak Jongdun me Thekar Chabang mate editor Long Sing Teron Karbi Language Development Board Chairman Mandet Pen Alang likabor I kacepaduk alelo pusi ake hai Dr. Tuliram Ronghang ningje Pini lo thui kang puamai along alhuiaman pen Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singh be MLA Bidasing Engleng Dorsing Ronghang lapen Non Hedjong Patmasria Nong e kacepalong abang phu Donesor engti Rongbong Terang lapen Karbi lamet kaching hon ke theke dingatum chetong dunsi ing samjin pen mei pajut pon Indeng crazy Karbi amay subject kang so kitab pini kang pulong ani ngarong tikla atheke ilitum ningkan kon pen lone Karbi subject MIL do nangi ku la so akemang sa tuning pen ki unlo atuning ke ingdeng sirkep MIL dolo tuning pening pulo so pena pranga bangke tuning isi bangke laga Karbi elective ingpulo pining pena bangke ke bang dengalong Karbi elective metric ang dengalong Karbi elective subject tok long six sona thasi tuning pen MIL long ingpulo pining pena bangke ke bang dengal lo class sona thasi high secondary long pining ke cheng class 11 ang dengalong indeng crazy long ta Karbi MIL subject pining pen depo kasi pining pen ke ilitum lamet kang chuyan ata dambom lo pen university level long ta Assam University pen Dibrugarh University long bangke litum da dakta do elo sinona bangke ke dolang degree long andelo la si lata dambom da bompo chunpo pusi ining kelo si ilitum da ko be phan mesen isi frank MIL long competitive exam long post ame isi akimi atwarsi wang long